За време на војната во Босна од 92 до 95 година, покрај извршениот геноцид во кој што животот го загубиле илјадници луѓе, извршени се и повеќе војни злостори, меѓу кои систематското силување. Терминот систематско силување означува затворање на поголема група на луѓе во спортска сала, училишен двор или било каков друг затворен тип на простор во кој што голем број на луѓе се жртви на повеќе кратно силување во текот на повеќе години. Бројката на овие луѓе се проценува дека изнесува до 50.000 луѓе, од кои што неколку илјади од нив биле мажи, додека повеќето од нив припаѓале на босанскиот етникум или муслиманската вероисповед. Како резултат на овој процес, родени се повеќе од 4.000 деца, деца кои што израснале со длабока траума во животот и имаат голем проблем да посведочат за своите искуства, да се соочат со своите родители. Повеќето од нив не го прават тоа, но двајца го направија. Еден од нив го имаме денес со нас во студиото, тој е Ален Мухич и ова е неговата приказна. Твоја прича е заista неверојатна. Ти си можда први, ти си сигурно први кој јас сум чуо да говори о таквим искуствима, о злочинима починjeni у Босански рат. Али да би доближили твоја приказна, твоја прича до луѓима, мислим да би било корисно да објасниме мало контекст, како е дошло до Босански рат и да разграничиме неке термини. Како би рекол, кој е твое мишлење о Босанским ратом, кад се сад сетиш тога? Моje mišljenje o Bosanskom ratu, po meni je to bio rat stranih sila, to uopšte nije trebao da bude rat u Bosni. I ja mislim da je iz tog rata, iz tih nekih podjela ili tih nekih vele sila kako bi se Jugoslavija raspala, u stvari to je najviše ispaštalo obično stanovništvo. Nisu političari ispaštala je moja majka, ispaštali su njeni roditelji i svi ovi nedužni civili koji nisu bili spremni ili nisu vjerovali da će to biti rat jer je bilo tako dobra atmosfera tada na Balkanu. Bar po riječima mog oca Muharama koji kaže da je mogao da priušti nešto o čemu danas može da mašta samo. Kako zbog finansijske situacije, tako iz nekih drugih razloga, ali se moglo živjeti. I nije bila tih razlika. Mom ocu Muharamu je bio neki kum, je bio Srbijanac kum na vjenčanju. Znači nije bilo razlika, danas postoji razlika. Nije bitno da li ti živiš u Srbiji ili živiš u Republici Srpskoj ili u Federaciji, postoje te razlike, nažalost. I te razlike smo mi napravili. Te razlike nije napravio niko. I ja iskreno mislim, moje mišljenje da se još uvijek vodi rat u Bosni i Hercegovini, samo što se napucao. Kako? Zato je uništeno ti zdravstvo, uništeno ti obrazovanje, a to su dva osnovna faktora kako ti možeš jednu naciju ili jedan narod u jednoj državi da uništiš. Samo uzme obrazovanje, postaće glup neuk, uzim zdravstvo, neće znati da se liječi i ti si 99% posla završio. A stolo radi ovi nacionalisti koji žele tu nešto da promijeni, a ne može se promijeniti. Može se promijeniti samo na gori i to je generalno problem kod nas u Bosni. Da, u istoriji piše da je rat trajao od 92. do 95. ali to ono što ti kažeš da još i dan danas traje samo na neki drugi način. Босна е ушла у тој рат како последица распад Југославија. Мислим, свака од федеративних единица е имала свој процес, ту своју неку муку кад ја покушала да изаđe из те федерација. Словенци су имали рат, Хрвати су имали рат, ми сме имали атентат неколико година каснije, ali ono što se desilo u Bosni je po svim parametrima nije bio običan rat. To je klasifikovan kao etničko čišćenje bošnjačkog stanovništva. Jeste prvi genocid nakon drugog svjetskog rata u Evropi i stvari koji su počinjeni na teritoriji Bosne u taj period zaista su
zločini protiv čovječanstva i tako su označeni i ti se rodio kako rezultat na jedan takav zločin. Kad kažemo zločin, mislim da je dobro da napravimo tu neku distinkciju, neku razliku između zločin i ratni zločin. Kako bi to razgraničio? Po zločin može biti da se opljačkao banku, ali ratni zločin je nešto se dešava u ratu i to je velika razlika. Znači, rat dolazi svjesno, nekome dolazi nesvjesno, ali što se tiče ubijstva, ljudi su ubijani u ratu namjerno. Zbog imena, zbog prezimena. U pljački nije. U pljački se sasvim slučajno. Eto, to sam samo banalni primjer naveo i to je ta razlika između ratnog zločina i ovog običnog zločina. Ljudi kad se spomne rat, obično ljudi asociraju to sa ubistvima, recimo. Da ljudi ubijaju jedne druge. Ali ono što se dešavalo u Bosni za prvi put u istoriji, mogli smo možda da svedočimo na takav način, je da je bilo puno silovanja u više outleta, na više mjesta možemo pročitati brojku od 20 do 50.000 žrtava na silovanje. I to silovanje nije bilo slučajno, nije bilo gnev nekih vojnika, neorganizovani. Nego dobro sistematski. To je bilo, sistematsko silovanje. Možeš li mi malo objasniti šta to znači sistematsko silovanje? Kako to izgleda? Kako se to radi? Planiraš, ako ne možeš da ubiješ, onda siluj. Nema da se rađaju bošnjačka djeca. Nema da se rađaju Turci ili poturce. Neka se rađaju srpska djeca koje će roditi muslimanke. To je bio, na primjer, plan srpskih ili srbijanskih vojnika, kako god želite, možete shvatiti. Bilo je silovanje na sve tri strane. Ja odgovorno tvrdim da jedan vjernik nije silovao, da li on bio musliman, da li on bio katolik ili pravoslavac, nije ni bitno. Jedan vjernik i takako dobro zna kada se vodi rat, kako se on vodi. Žene, djecu i starije se ne smiju ubijati, ugnjetavati, silovati, odvajati i tako dalje. Njima ne smije ništa da fali. Rat je nešto sasvim deset. Ovo nije bio samo rat, uzme pušku u ruku, sa brda na brdo se pucaj, pa ko preživi, preživi. Ovo je bilo tačno etničko očišćenje bošnjačkog stanovništva sa područja Bosne i Hercegovine. Da li je to bila ideja da se napravi velika Srbija ili je bilo nešto deseto posrijedi, to ćemo teško saznati. Sistematsko silovanje u ratu je jako teško. Oni su radije silovali nego ubijali. To je znači življavanje. To su za mene ljudi koji jednostavno koji nemaju moralne etike. I to nisu radili samo vojnici, to su radili civili, to su radili policajci, to su radili komandiri. Tako da to apsolutno... Oni su obezbeđivali prostor, recimo to je bilo možda neko školo ili neki zagrađeni prostor gdje su trpali civilno naseljenje i to silovanje odvijalo se kroz duži period. To nije bilo jednokratno silovanje, recimo tako. Znači to je trebalo da uništi mentalno te ljude i da te ljude nakon toga oslobode i vrate u recimo normalni svijet i da njihova disfunkcionalnost možda na neki način pokuša da uruši cijeli sistem na neki način. I to je prvi put da ja čujem da nešto takvo se dešavalo i to preko tvoje slučaje. Mi smo čuli da je bio neki rat. Ja nisam iz nove generacije. Mi smo izrasli sa te ratne priče, lovačke priče i tako na tomu gdje se ko šta, generali, komandanti i sve to. Ko je šta je radio, ali prvi put čujem da se ovakvo nešto dešava. I mislim da nisam našao, jer sam tražio po internetu, mislim da još jedan ovakav primjer desio se u Africi. Mislim da je bio Ruanda ili Kongo ili te neke države. Da ovakvo izmačivanje civilno naseljenje nije bilo, mislim da po Evropi. Pa sredstva u ratu nisu birana. Da li to bilo silovanje, da li to bio genocid, ili su to bili samo zločine, ubistva, nije bitno. Bitno da se jedna nacija uništi.
I nije to bilo samo stvar oružjem. Znači, sve moguće načine, sva moguća etika moralna je nastala u ratu. I to je to što to je jedan od razloga te neetike, moralne koje nije postao toku rata, ja sam rezultat te etike. Razumijete? I nisam samo ja, tu je još 4000 djece. Tu su hiljade žena silovano. Prema istraživanjima između 20 i 50.000 žena u Bosni i Hercegovini silovano, plus muškarca. Oko 4000 djece je rođeno. Da li muslimanski vjeroispovijesti, da li katolički ili pravoslavni, nije ni bitno. Djeca su djeca. Niko od nas nije tražio da se rodi. Niko od nas nije želio da gleda svoju majku kako plače zato što je proživjela traumu u proteklom ratu. Ili da mi budemo podsjetnici na taj rat koji se desio u Bosni i Hercegovini. To nije bio građanski rat. To je bilo etničko čišćenje bošnjačkog stanovništva. Muslimana iz Bosne i Hercegovine. Meni kad neko kaže da je bio genocid u Bosni i Hercegovini, kažem nije. Znači, to je bio genocid nad Bošnjacima. Jer je najviše u protokom ratu Bošnjaka stradalo, ubijeno, protjerano, silovano, ubijeno. Mnogi nisu nađeni. Pa i one koji su našli su više masovnih grobnica. To nije bio samo rat. To je bila mržnja, to je bio gnjev. A mene se zanima odakle tolika mržnja. Ja imam razloga da mrzim. Moj otac je ratni zločinac. Moja majka je žrtva ratnog silovanja. Ja sam dijete koje je ostavljeno u postelji bolnice, u krevetu. Nisam zadovoljan od strane majke. Čak sam bio i pokušan da me udavi majka nakon poroda. Pa sam preživio. Pa sam pao sa 4. sprata i to sam preživio. Usvojila me porodica koja je bila puna ljubavi, koja je bila puna razumijevanja, puno poštovanja prema ovoj temi. Ljudi koji nisu imali nikakvog interesa da me usvoju. Usvojili su me što su htjeli, nisu morali. Pružili su mi dom, ljubav, poštovanje, razumijevanje. Usadili mi empatiju da ne mrzim nikoga. Imam mnogo toga osnova da nekoga mrzim. Pa ja ne mrzim ni biološkog oca. Zaista ga ne mrzim. Ali ja jednostavno želim sa njim komunikaciju, apsolutno nikakvu. Zato što sam upoznao svoju biološku majku, upoznao sam čak i njega. I ja sam majkom da nisam pregovorio ni jednu riječ na ženi koja je bolesna, žena koja je obola, žena koja se liječi. Vjerovatno je to možda i taj fakultet nekako utjecao na me dok sam ja učio na toj drugoj godini psihologije, te sve termine ratnih silovanja, promjena ličnosti i te neke ostale termine koji su meni tada bili nepoznati. Kada sam ih pronašao u svojoj majici, ta žena nije izliječena. Ta žena pati dan danas. I to je žena jednostavno koja u najmanju ruku, ta žena je živa, u stvari ona je mrtva. Ona nema života, iako ona diše. To je žena jednostavno koja je psihički labilna. U jednom momentu te voli, u drugom te mrzi, u trećem bi da bude najbolja baka mojoj djeci. U trećem momentu ništa je apsolutno ne zanima. Krivi meni zato što je silovana, krivi me što je meni rodila. Kao da sam ja to želio, u stvari nisam. Nijedno dijete to nije željelo. Dok je priča sa biološkim ocem sasvim nešto deseto. Po meni to je osoba koja je nemoralna, koja nema grama ljudskosti u sebi, osoba koja je nakon tog silovanja uzmala svoje dijete koje je imalo, jer on je bio u braku toku rata. Nakon silovanja dođe kuće, uzme svoju kćerku na naručje i on je u tom momentu najbolji otac na svijetu. Zagrli svoju tadašnju suprugu jer je najbolji suprug na svijetu. A jednoj Bošnjakinji, jednoj muslimanki koja je bila sama, nejaka, razderuo si je, otkopčuo si je, omalovažavao si je, uništio si je, napravio si joj dijete koje nisi htio kad si ne priznaš. Razumiješ? I ti nakon par godina to dijete tebi dođe na vrat. I ne pokušava to, samo te pita zašto si to uradio. Da, ali mene zanima zašto si to uradio. Mislim, pretpostavljam da je to čovjekova priroda da želi da se suoči sa takvom nekom situacijom, ali zaista to zahtjeva veliku hrabrost, evo recimo tako. Pa vidi, ja ne očekujem da razumiješ zašto sam ja to radio. Većina ljudi koja nije proživjela neki određen dio života, stigmu, diskriminaciju ili bilo koji drugi oblik te stvari kao što sam preživio. Ja ne mogu očekivati da imate razumijevanje, ali mogu da imam podršku sa vaše strane. Vjerovatno ja da nemam podrške, ne bi došao tu kod vas u studiju se radi ovaj podcast.
Jako je teško bilo živjeti u jednoj maloj sredini, jednoj maloj varoši u gradu Goraždu, kada si ti jedino dijete u čitavom gradu za koje se znala čitava životna priča. Da je dijete ratnog zločinca, da je dijete Slovane Bošnjakinje, da će ja biti kada porastem poput biološkog oca. Dok je mene majka dvija vodila preko tog mosta Ali Izetbegovića, famoznog u Goraždu, djeca su ostala dobacivali, pa čak i starije ljudi, ti vodiš četničko kopile, vodiš jednog malog četničića koji čeka da poraste, da ubije i tebe i tvoju djecu i da ti siluje tvoju djecu, tebe će zaklati na spavanju i tako dalje. Mama se tada svađala sa njim. I mene je mama, na primjer, čakala u osnovnoj školi po nekoliko sati, kako je ne bi saznao svoju životnu priču na takav način kakav sam već saznao. Upravo to da sam četničko kopile, da sam rađen u kontejneru, da ne živim sa pravim roditeljima, da su ljudi sa kojim ja živim nisu moji biološki roditelji, ali ja sam bio tada dijete, ja sam tada, čini mi se, imao oko 9 godina. Mene su bili ti termini svi nepoznati. Ja nisam znao što znači četnik, što znači kopile, što znači rat, što znači biološki roditelj. To mi je bilo nepoznato. Mene je uvrijedilo to da sam ja nađen u kontejneru. Jer ja znam šta je smečarnik, ja znam šta je kontejner, ja znam šta se tu baca. Da. I tako sam saznao. I oni su meni tada ispričali priču. Mama je bila protiv toga, ona je ovako zavratila majicu i pokazala mi jedan rez na stomaku. To je bio rez jer ona persila slijepo od crijeva nekada prije rata. I ona kaže, pa vidiš ovaj rez, tu sam ja tebi rodila. I ja sam znao da u tom momentu ona mene slagala. Ali meni je bilo bitno samo da me ne odbaci. Da me ne ruži što sam ja tog dječaka udario, jer ja sam mislio sam ja kriv u tom momentu. I od tada je sve i nastalo, snimio se taj prvi film. I u tom filmu me nekada je Šamsudin Gekić, koji je bio režiser tog filma, pitao da se snimi film, on je pitao moji roditelji, oni nisu bili sigurni. Ali ja sam želeo da budem glumac, da budem Arnold Schwarzenegger, da budem šta znam neko 10. Sylvester Stallone ili šta ja znam, ili Rambo. Pardon, ne shvatajući suštinu svog života priče. Nisam razumio te termine. I onaj kogod bude gledao taj film, vidjet će jednog veselog, razigranog dječačića koji priča o svojoj životnoj priči zato što je ne razumijem, zato što je ne znam, zato što je nisam znao ni tada čak šta znači silovanje, šta znači ratni zločin, šta znači biti ostavljen od biološke majke, šta znači trauma i 1000 ti neki drugi termina. Ja nisam poznavao tu terminologiju. Da, ali kad si prvi put postao svesan o tim terminima, recimo zaista svesan, da znaš da ono što se tebi dešava i način na koji što ljudi tebe vide je drugačiji? Pa nedugo nakon tog filma. Možda sam nekih 12-13 godina kada sam već počeo nekako da sazrijevam i čitajući te komentare, tada nije bilo stalnog interneta, dođete u internet na par sati, onda ukucam i vidim šta se tu izbacivalo i non stop se vrtili nam neki novinari po kući, radili su neki intervju, dolazili iz Japana, dolazili iz Koreje, iz Amerike, dolazili su iz Norveške, Švedske, Njemačke, Austrije, Srbije, iz Hrvatske, iz Crne Gore, nema odakle nisu dolazili. I uvijek sam se pitao što on toliko, mislim, oni pričaju sa mojim roditeljima, bilo mi je nejasno, nije idu nikog drugog, samo su tu kod nas. Sve do jednog momenta dok mislim, kada sam počeo da snimam drugi film, Stupica nevidljivog djeteta, tada sam imao neke podatke o svojim biološkim roditeljima, ali nisam nikada imao komunikaciju. I mislim da sam tada imao negdje oko 18 ili 19 godina. Da sam to cijelo vrijeme do tih godina u stvari šutio sa svojim usvojiteljima, jer im nisam smio da kažem da ja imam želju da poznam biološku majku ili biološkog oca. Hajde majku manje više, ali šta ti ima da gledaš ratnog zločinca? Znači, zašto je to razlog? Šta imaš kod njega toliko zanimljivo? Sad ove pameti vjerovatno ne bih išao da ga poznam, ali tada mi je to bilo toliko važno da vidim ko je taj čovjek koji je odvojio meni od moje majke. Koji je razlog zato što sam ja nosio sve te epitete, iako nisam bio kriv za taj zločin. Ja nisam kriv što moj biološki otac ratni zločinac. Ja volim da je neki heroj koji je spasio jednu kompletnu naciju, ali nije. Razumijete? I onda jednostavno bilo me strah da ne bih ja imao problema sa Muharemom i Edvijom, da jednostavno ne bih pokvario taj odnos za koji sam ja mislio da sam nekako iz ljubavi i stvorio i napravio i njegovao godinama, da ne bi došao u situaciju da zbog te moje želje ili ideje to sve pokvarim. Ja sam njih upoznao nakon tog filma drugog. Jer se meni mati moja biološka javila da želi da se upoznam sa mnom. Ja sam kasnije saznao gdje živi moj biološki otac, pa sam otišao na vrata da vidim ko je taj čovjek.
Da ga pitam zašto si ti to uradio. Kako je izgledao taj susret, mislim, Sa biološkim ocem ili? sa biološkim ocem jeste? Pa, znate kako, to je bilo jako slučajno. Došao je jedan moj prijatelj iz Zenice koji me pozvao na vjerski obred džumu tu u blizini Goražda u Jeleču i hoćeli da odemo da klanjamo taj vjerski obred džumu. Ja sam rekao, ok, može. Mislim, ja nisam neki vjernik fanatik. Znam da postoji Bog, ali sada sam ja nešto religiozan, da pratim ta... Fair. Nisam jednostavno i... I mi smo otišli i mi smo gore dok smo mi sad pozdravljali sa tim ljudima koji su došli na džumu da klanjaju. I u jednom momentu jedan je čovjek potapšao me ovako po ramenu, he, kako se štima? Ja sam tog čovjeka prvi put u životu vidio, ja mu ne znam čak ni ime ni dan danas. Niti me kada je zanimalo. I u jednom momentu on meni kaže, kao, pa sad sam ti vidio, kaže, oca bio je ovdje. I ja kontam, kako ćeš me vidjeti oca, mislim, on je moj Moharim je bio Višegrad, nekih 80 km odatle, otišao čovjek da peca ribu sa svojom suprugom, se odmorio, čovjek tu ipak u penziji. I u tom momentu ja shvatam da on stvari ne misli na mog Moharima, već on misli na Radmila koji je u stvari ratni zločinac i koji je cijelo vrijeme izbjegavao da bude snimljen. Iako je bio dogovor sa TV ekipom, kada je krenulo snimanje, da ćemo se mi sresti, da ćemo se vidjeti, da će se tu popričati, međutim, do tog susreta nikada nije došlo. Ako s tim mislim već oslobođen, pa ok, izađe, šta je bilo, zašto se oslobođen i završeno. Ja nemam tih problema. Jer ja uvijek stojim za svoje riječi, ono što kažem, ili je bilo, ili će biti, ili pa čak i kad pogrešim, ja se izvinim. To je nama jednostavno urođeno, tako da se mi izvinjavamo i da postižemo neke bolje rezultate, da učimo na svojim greškama. Čekaj, je on priznaje zločin da je to uradio? To ćemo kasnije. Okay. Jer to moram se za ovaj slučaj baš da se uhvatim te ratne presude. I u tom momentu, on kada je to meni rekao, ja ne znam kako sam završio taj vjerski obred, ja sam samo rekao tom prijatelju, ajde njemu na vrat. Onda je krenulo to objeđivanje, pa nemoj molim te, pa nemaš ništa, jesi li ti normalan, pa znaš šta je sve izdešavalo. Ja njemu kažem, ja tebe ne prisiljavam da ti ideš sa mnom. Ali ja idem. I onda je meni ufati ovako za rukav i govorim, ali Alana, stani, ti imaš porodcu, ti imaš ženu, ti imaš dijete, razumiješ? Ti ako hoćeš krenuti s ako nećeš, ti ostani, ja idem. Ja sam znao gdje je njegova kuća, tu u blizinu, mislim to je bilo u drugom selu, zato što smo mi tu snimali film i njega nisam mogao da nađem u tom momentu i iskreno meni je bilo strah. Nije meni je bilo strah njega, meni je bilo strah moje reakcije jer ja nisam znao kako ću se ja postaviti prema njemu. Ja nisam prvo vjerovao da će meni otvoriti vrata. Ideš u nepoznato kompletno, jeste? Meni je lokacija poznata, ali taj susret ja nisam mogao da predosjećam kako će se to završati, kako će se to odigravati, šta će se to izdešavati. Hoće li me prepoznati ili me neće prepoznati. I u tom momentu kada je otvorio vrata, ja sam vidio sebe. Isti. Pljunuti, visina, građa, lice, kosa, ramena, leđa, identičan, copy-paste. Ja isto kao ono dijete koje je nešto skrivilo i ja govorim, ja sam rekao, ali meni glas nestaje, ja ne znam odakle meni snaga u tom momentu da sad njemu predstavim. I on meni kaže, znam. I meni je to bilo još gore. Čovječe dragi, ne meni poznao. Pita mene šta hoćeš, ja stao ovako, gledam u njega, iznenađen. Prvi put nisam ni sanjao, nisam ni slutio da ćemo toliko da ličimo, čovječe dragi. Ja sam rekao, ja bi da popričam, ali moj glas se gubi u tom momentu. Ja ti pričam u njedrakama, nisam ništa uradio. I u jednom momentu kaže da uđe u kuću možemo popričati, ja sam rekao ne možemo napolju da popričamo, jer sam već jednostavno unaprijed sam vidio da ima neki sto napolju. Izašli smo i sjeli smo i počeli smo, mislim, taj neki razgovor, mene pita zašto si došao, šta te zanima, ja rekao došao sam, mislim, znaš razlog što sam došao, da saznam istinu i mene pita koju istinu. I mene je to malo zaboljelo, jer to je već bila provokacija. Znaš što si došao, nisam došao da te zagrlim, nisam došao da ti kažem oče moj, nisam došao da ti meni kažeš sine moj, ja to nisam očekivao. Ja sam očekivao da ću vidjeti kajanje, da ću primijetiti neki osjećaj krivice. Moj generalno problem je taj što ja ljude čitam. Što ja mogu na licu da pročitam da li ti meni lažeš ili ne lažeš, da li si iznenađen ili nisi. Mogu jednostavno da predosjetim taj osjećaj, da li se ti osjećaš nelagodno, da li ti je drago ili nije, ili si jednostavno hladan. A on je bio led. On nije pokazao nikakvu emociju. Ja njemu kažem, ja sam došao iz jednog razloga, mislim, da vidim za biološku majku, mene pita za kakvu majku.
On se pravi lud, kompletno. Da, kao da se ništa nije desilo. Kao da sam ja došao iz Austrije, slučajno s autom zalutao i pitan ga ima li tu neki izvor vode, on kaže, kakav izvor vode, rekao da. I onda sam njemu, mislim, ja vjerovatno, ja sada ne bih pitao, meni je to samo, to iz mene jednostavno izašlo. Ja ga pitam, zašto mi silovao majku? I ne tada po prvi put sam primijetio emociju, da sam ga pogodio tačno u strč. Ja meni kaže, ja tvoju majku ne poznajem. O čemu ti pričaš? Ja kažem, ali ti si mi silovao majku, imam DNK. I meni kaže, taj DNK, kaže, ne vrijedi, to je lažiran da bi se ja osudio, ali imaš presudu suda u Bosni i Hercegovini i to ti je dovoljno. Ja ti nisam silovao majku. Ja njemu kažem, ok, komad papira možda može da slaže, jer nije ti ni DNK 100% tačan. Ali čoveče, mi ličimo. Ja gledam tebi u sebi. Gledam sebi u tebi. Mi smo identični. Fizički. Fizički da. Fizički, apsolutno, dakle, sada ga vidim na vratima, rekao da sam to ja opet nekih starih 25-30 godina otprilike. Onda mi je rekao da ustanem, da se više ne vraćam tu i mislim da sam tada u tom momentu meni probudila ta želja da ja radim sve što sad radim. Da se borim, da budem aktivista za ljudska prava i da dokažem da je moja majka silovana i što se tiče te presude suda on je oslobođen drugostepenom optužbom. Presudom, prvostepena je bila na 5,5 godina zatvora, uložena žalba, promijenjeno je apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine. Tada došli su neki novi sudije i onda su ga oslobodili kao ostatak dokaza, nekih svjedoka i onda sam ja počeo to vremenom da istražujem, ali to nije bilo nedavno. Nije to bilo tako davno, to je bilo nazad, ja mislim, 5-6 godina. Ja saznam da su oba ta advokata, sudije, koji su bile na tom slučaju apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine, bilo osuđeni na zatvorsku kaznu 2,5 godine zatvora. Ne iz tog slučaja Radmilovog, već nekog drugog slučaja. Onda se meni javlja sad to pitanje, kolika je vjerovatnoća da se njih dvoje baš nešto u njegovom slučaju. Šta je to toliko Radmilo znao da je iza njega stajala Republika Srpska? Jer on je posle rata bio policajac. Od vozača kamiona u Miljevini iz Rudnika do policajca u Foč. I to obnašao jednu finu funkciju. Šta si ti toliko znao? Odakle ti svjedoci? Zašto jedan od svjedoka kom je bilo ponuđeno, taj svjedok živi sada u Americi. Ja sam njega upoznao možda 3 ili 4 dana prije promocije prve knjige meni u Goraždu. Ja upoznam čovjeka i meni kaže, Elena, meni su ponuđene $3.000 da svjedočim korist Radmila. Da ti nije silovao majku. A ja sam, kaže, tvoju majku poznavao. Ja, kaže, kada sam došao tu, ja kažem, ali ja sam vidio kada su dovodili vojnici krvavu, razderanu, poderanu, u besvjesnom stanju i kada su odvodili, pa je ponovo dovode, to je trajalo mjesecima. Dakle, jer je u 92. godine, kada je krenuo rat u Foč, bošnjačko stanovništvo se odvajalo u logore, u privatne stanove koje su čuvali vojnici. Muškarci su bili odvojeno žena, silovani su i muškarci i žene u privatnim kućama, privatnim stanovima, sportskoj dvorani, Partizani, tako dalje, tako dalje. Neki od njih koje su bile silovane su bačene u rijeku, u Drinu ili u Čehotinu. Mog deda, to je maminog oca, su zaklali i bacili ga u Čehotinu. Čehotina nije mogla da odnese tijela, pa su ih kupili, vukli ih nekih 15 km, možda čak i manje odatle, zakopavali Rudnik Miljevinu u Rudniku u kojem je radio moj rahmetli deda. I njega su našli nedavno, možda prije nekih 7-8 godina u tom Rudniku. Znači, 20 godina nakon rata su tek našli to tijelo. Tijela se još pojavljuje. Pa pojavljuje se još tijela što je najgore. Pojavljuje se, pa nisu nešto sva tijela koje je bio genocid u Srebrenici. Znali su da nađu dijete od 13-godišnjaka u 7-8 masovnih grobnica. Oni su izašli sa neki broj od 8.000 žrtava, ali to je, mislim... To je samo okviran broj ljudi, ali nisu svi nađeni. I oni koji su nalazili u nekim grobnicama, nalazili su samo dijelovi tijela. Pa se nakon nekog vremena kada se otkrije neka druga masovna grobnica, poklapa se sa tim tijelom iz druge masovne grobnice. Ok, skrivijete neki vojnik koji je sa puškom tu stajao da puca na tebe, da se bori za svoju kuću, da mu nođeš u kuću, da ubije ženu, djecu, oca, majku. A šta ti uradila beba 2 mjeseca?
Vi ne znam da li ste vi čuli za taj slučaj Višegrad koji je bio kada su bježali oni i kada su bili spremni autobusi da izađu iz Višegrada, da ne bi došlo do tog pokolja i tu su prišli Srbi. I tražili su ljude koji su imali novaca, koji su imali zlata, da uzmu da ih opljačkaju i u jednom momentu u jednom od tih autobusa je plakala beba u majčinom naručju. Ona je rekla, mogla samo uzeti da ga podojim, nije smjela žena. Ona je rekla, imamo mi hranu, daj nam dijete, mi ćemo ga nahraniti. Neki vojnik došao, otišao, dijete prestalo da plače. I on je mislila da je ona hranio dijete, da je dao možda flašicu, da je dao nešto. On je zaklao to dijete od 3-4 mjeseca. Nevjerojatno. I vratiš ga majcu na ruče, kažeš, gospođo, više ti dijete neće plakati. A zamisli koliki monstrum moraš biti to da uradiš. Kako možeš spavati nakon takvih zločina? Da, to što, mislim... A ovo je jedan od primjera. Jedan od primjera šta se sve dešavalo u ratu, nažalost. Ja o tome mislim, to nije običan rat. To nije običan. Mislim, to nije ni rat. To moramo ja sam rekao, to je bilo etničko čišćenje, a iza svake svoje riječi stojim. Šta ima neko da radi iz juga Srbije na sjeveru Bosne? Da se bori. Zašto se boriš? 800 km pređeš, zašto? Za čije ideale? U taj period, barem po to što sam mogao ja istražiti, najveće zločine su vršile bosanske Srbe i neke dobrovoljačke jedinice iz Srbije. To nije bila neka oficijalna vojska, tako da kažem, ili možda federalna vojska u tom periodu. To su bili sve neke grupacije, neke ljudi, mislim da je to bilo najloše. To su bili... Po dobro, rat je bilo i plaćenika iz Rusije, bilo ih iz Ukrajine, bilo ih iz Italije, bio je te safari u Sarajevu. Ali to je bilo... Jeste li čuli za safari u Sarajevu što je bilo? Sa snajperima? Da. Ljudi su plaćali po $250,000 tada kako bi pucali po civilima u Sarajevu. Koliko znaš, mislim, koliko se priča o tome u Bosni? Uveliko se priča, čak izašao je film o tome nedavno. Safari Sarajevo se zove film. U njemu se sve može vidjeti. Ja znam da su bogati zapadnjaci plaćali, dolazili u Sarajevo da pucaju ljudi. Jesu. I mislim da čovječki život prema... Ima i čak i video zapis, ima izjave novinara koji su to snimali sve. Tako koji se takmičili ko će koji više da danas ubije djece koja su bila tu na igralištu. Znaš, nikad nisam posjetio Sarajevo, ali mislim da taj grad da može da priča, to bi bilo, ne znam, nešto strašno. Sarajevo je prelijep grad, multietnički. Ti u jednoj ulici imaš katedralu, sinagogu, crkvu i džamiju. I neko ne može reći da je to muslimanski grad jer nije. Jer imam dosta svojih prijatelja koji žive u strogom centru Sarajeva, a nisu muslimani. Ti u 10 metara imaš te 3-4 vjerska objekta i ti vidiš istim stolom ti sjedi ti pop, sveštenik, hođa i šta ja znam, pokrivena žena islamske vjeroispovijesti i časna sestra i onda nama politika to govori kako je to Teheran. Sarajevo nije Teheran, Sarajevo je multietnički grad koji je jedva opstao u Bosni i Hercegovini. Ti si rođen i trenutno živiš u Goražde. Da li to smatraš kao svoju vrstnu pobjedu, jer možda cilj ili cijeli ovaj napor na svih ovih zločina koji su počinjeni na tu teritoriju je da otjera naseljenje. Ti si ostao tamo. Da li to smatraš jednom malom, ali možda i ne tako malom pobjedom? Jer... Ne bih ja rekao da je to pobjeda. Ajde, ja sam baš neki sa suprugom, tako smo nešto pričali, ja govorim meni više, mislim da Sadla mi je takva sredina mala iz koje samo ti u mjestu tapkaš, a imaš mogućnost da uradiš nešto mnogo veće stvari. Pogotovo u jednoj velikoj sredini. Dajem primjer, evo ja sam išao u Beogradu, imao sam tu promociju i govorio sam o svojoj životnoj priči, pa sam otišao u Zagreb, pa sam išao u Podgoricu, bio sam u Baru i prekosutra sam u Novom Sadu, bio ću u Subotici, bio sam tu u Tutinu i bio sam, kako se zove u Brodarevu. Vjerovatno će biti promocija knjige u Čačku. Ali ti kada počneš da obilaziš velike gradove poput Beča, Salzburga, Osla i Njujorka, ja sam u čitav juli, ja sam rezervisao samo Ameriku.
od Washingtona, od Atlante, od New Yorka, od Filadelfije, Floride, sad ti veliki gradovi, St. Louis, Pittsburgh, šta ja znam, i ostali gradovi koji su pokazali iole interesovanja za ovu temu, ja sam pristao da dođe se priča o tome. Ja sam knjigu zbog tih ljudi preveo na engleski jezik. Razumiješ? Bitno je da se priča o ovoj temi. Nije isto, Goražda je prelijep grad. I Goražda je također multietnički grad. Ti imaš katedralu, imaš crkvu, imaš džamiju, ti imaš sve. I tu vjerskih sukoba nema. Imaju politički sukob. I to je najveći problem definitivno kod nas. Ti ako nisu nekoj političkoj stranci koja je u tom momentu u poziciji, to jest u vlasti, ti možeš raditi šta želiš. Bez obzira da li si musliman ili ne. Razumijete? Ako su u poziciji, zna se, samo kljuka da ovi ne radi apsolutno ništa i to je kod nas gorući problem. Znam da bih daleko veće rezultate ostvarivao da ne živim u Goraždu. Ali ja sam povezan sa tim gradom, jer taj grad nije mi okrenuo leđa kada mnogi jesu. I to je grad koji me podržavao cijeli moj život, jer ja sam u tom gradu odrastao. Meni je tu promociju knjige koju obično dođe 20, 30, 50 ljudi u najboljem slučaju, meni je na promociju knjige došlo 650 ljudi. Ljudi više nisu mogli doći u dvoranu gdje je bilo, mislim, u Centar za kulturu, pa stajali na vratima i ispred Centra za kulturu i gledali šta ja pričam. Ljudi moji, ja sam Malen Muhić. Ja sam najobičniji čovjek koji postoji. Znači, jednostavan, pričaš istinu, ne pričaš laži, držiš se istine i to je to. Da li je taj trenutak kad si primetio ili možda saznao koliko vrijedi istina i zašto se ljudi ponekad boje istine? Ali pazi, ja nosim to breme zbog istine. Jer ja kada sam se odlučio da počnem da pričam svoju životnu priču, kada sam bio svjestan toga sa tih 13, 14 ili 15 godina, kada smo snimali drugi film, pa kada sam poznao biološku majku, pa biološkog oca, pa sam to podijelio sa svojim roditeljima, da sam ju upoznao, to je bio šok. Ali to ima sve svoju težinu. Ja možda tada već nismo snimali taj prvi film, dječak iz ratnog filma u produkciji režije Šamsudina Gegića. Vjerovatno danas ne bi sjedio ovdje kod vas u podcastu i snimali na ovakvu, mislim, tešku temu. Ali kad jednostavno nemaš izbora, nego da se boriš, da pričaš, da jednostavno ti znaš svoje, mislim, meni je boli briga da li će neko reći ili neće, govor istinu, nije bilo tako, bilo ovako. Ja pričam svoju priču. Ja ne pričam ni jednu tuđu. A postoje priče koje su gore od moje. Daleko gore. Ja sam opet imao sreću, pa sam imao Muharma i Edviju, koji su im pružili i ljubav i koji su im pružili i to poštovanje i razumijevanje, odgojili me, napravili ovo što su napravili. Šta bi bilo da sam ostao sa biološkom majkom da mora nije ostavila? Da li bi ja bio podsjetnik na ratnih zločina, na silovanje, ili bi je bio podsjetnik na ratnog zločinca, da se probudi usred noći, da ja priđem da pomognem, ona da vidi u meni njega, nekoga koji je uništio život, da li bio maltretiran, ili bi me bacila negdje u rijeku. Ako ste bila u situaciji da me nakon 2-3 sata od poroda pokušaš udaviti, pa su te babice odvojile od mene, šta bi onda bilo kada bi ja odrastao, kada sam baš počeo fiški da ličim na njega? Kako bi bilo moje mentalno zdravlje? Da se to ikad niko zapita. Mislim, to je nevjerojatno. Mislim, to sad zaista mislim da puno ljudi kako slušaju, tako i uče da se javlja taj instinkt kod silovane majke da udavi svoje bebe pri porođaju. Mislim, to je nevjerojatno. Znate šta je najgore? Najgore je svega toga što ja to se opravdavam. To je moj problem. Ja te stvari opravdavam. Ipak si ti nešto proživio što ne želiš da proživi tvoj najveći neprijatelj. Ti kada si trebao da osnoviš svoju porodicu, ti si bio silovan, bio si prinuđen da rodiš to dijete. I ti si poslata na razmjenu sa srpskim vojnicima na teritoriji federacije, ali u podmakloj trudnoći kada nisi mogao da pobaciš to dijete. I krila si trudnoću zbog svoje porodice, da ne bi ukaljala obraz te porodice, pošto je mamina porodica bila begovska porodica, bila uticajna. I onda ti jednostavno na kraju zapitaš, ona je silovana, ukaljala se obraz naše porodice, sve si uništila, mi smo se godinama brinuli za taj neki metak, za taj neki obraz, za tu neku čast, i isto uništila, kao da ona tražila da bude silovana. I onda ti na kraju se zapitaš, pa dobro, okej, žena je bila silovana, neželjena trudnoća, nasilna trudnoća. Htjela je dobija to što je rodila, vjerovatno, ko zna, možda onda cijelu tu trudnoću mislila da će roditi još jednog Radmila.
Da će možda biti gori od njega. Mislim, to... Ne možemo osuđivati, da, ne možemo da, osuđivati ne, ljude, apsolutno. niko od nas nema pravo da suđe silovane žene zbog svojih postupaka. Neka je ostala svoju djecu, neka su ih povela za sobom, neka su data u domove za usvajanje, neka su ostavljena pored puta, pa to dijete ne zna da je dijete iz ratnog zločina i tako dalje, i tako dalje. Ali dok se mi ne stavimo na njihovo mjesto, žene koje su preživjela ratno silovanje, mi ne možemo suditi. Jel ti meni vjeruješ da postoje žene koje su preživjela ratno silovanje, koje se vratile u mjesto odakle su bile protjerane 90-ih, vratila se da žive sa svojim muževima, sa svojom djecom. Nije ona morala roditi dijete. Nije svaka silovana žena rodila dijete. Ali ona koja je bila silovana vrati se u svoje rodno mjesto. Nastavi da živi. Pokušava da ima taj neki normalni život. I ti pozoveš elektrodistribuciju zato što ti nešto nije u redu, osigurač ili neko kablo i tebi na vrata dođe osoba iz elektrodistribucije koja je te silovala tako rat. Zamisli ti to. Rat i zatvor. O čemu mi tu govorimo? Otišao si u zatvor 7 godina ili 3 ili par mjeseci, izašao kao se šta nije desilo. I sad ćeš biti dobar čovjek, dobar otac, dobar suprug, dobar rođak, dobar komšija opet. Dokad? Šta je tu gore? Ne znam šta je gore, iskreno. Mislim da je to neki izbor između dva jednako loše izbora. Čak sam i pročitao da silovane žene koje su ostale trudne, oni su ih pazile da ne mogu da abortiraju. Da moraju da rode dijete, jer tad bi bila trauma maksimalna. Pa to jeste bio cilj. Moja majka je bila prebačena u Goražda u momentu kada nije mogla da pobaci, jer je ona to željela. Ali je bila podmakla u trudnoći, nije mogla da pobaci. Jer ti ne možeš pobaciti dijete koje je u utrobi već 6 mjeseci. Jer je tada u pitanju život i majke i djeteta, da se razumijemo. Da. Postoje ti zapisi. Ja sam te zapise našao od ljekara koji su je primili kao silovani, kada je na prvi put rekla da je silovan. Postoje čak i video snimnici ljudi koji su vidjeli između ostalog i moj Muharem, i babica Fatima, Stevka i Rabija i svi ostali koji su pristavali tu i koji su odvojili meni od biološke majke da me udavi nekom poroda. Ona nije htjela da me podoji, nije htjela da me vidi, nije htjela da me čuje moj plač. Bez obzira šta god je to bilo, to je, ljudi moji, trauma. Neko to herojski podnese. Neko ne može se pomiriti sa tim stvarima. Neko se može izliječiti, neko se nikad neće izliječiti. Nismo mi svi isti. To je nam generalno problem. Da, ali fascinantan trenutak je ljubav koju si dobio od roditelji koji su te posvojile. Ta ljubav je ono što danas može da vidimo. Ljubav je pobjedila traumu na neki način. Da ti danas možeš da funkcionišeš, da imaš svoju obitelj, da govoriš na ovakav način, zato što koliko dece je bilo rođeno kao rezultat takvog zločina sad oko 4.000. Oko 4.000. Koliko od njih javno govore o tome? Dvoje. Ajna i Usičija. Mislim... Jel sad znaš o čemu ja govorim kada pričamo o stigmi, diskriminaciji same zajednice, društva, sistema i koliko je bitan taj zakon da se donese? Oko 11 djece u Bosni i Hercegovini, tačnije u Federaciji Bosne i Hercegovine, uspjela da dobije svoja prava, taj status. Djeteta iz civilne kategorije društva, djece koja su rođene iz ratnog zločina. To je prvi zakon u svijetu, ne u Bosni i Hercegovini, nego u svijetu. I Bosna i Hercegovina ga je donijela. Djelimično, donesen je u Federaciji, donesen je u entitetu najmanjem Brčko distrikt, ali u Republici Srpskoj ne žele da se priča apsolutno o tome. Kao da ta djeca ne postoje koja su rođena tamo. Nisu samo u toku rata Bošnjakinje silovane. Silovane su i Hrvatice, i Romkinje, i pravoslavke, i šta ja znam. I nisu naši biološki očevi samo Srbi. Nisu oni samo Hrvati, nisu samo Bošnjaci. Mi svi zaboravljeno su silovali ljudi iz mirovnih misija. Ljudi iz UNESCO-a, ljudi iz EUFOR-a, ljudi koji su radili na svim tim iz UN-a, ljudi... Ja, to kada sam rekao u New Yorku 2019. godine, stoji kaže, o čemu ti pričaš? Ne govorim istinu. Ajmo o tome, kako si prošao u New York?
Ti si bio u New York da... Ne, ja sam otišao u New York 2018. i 19. Stvar 17. 18. pardon. Kako bih predstavio udruženje i prvi put kada sam otišao tamo, ja sam pričao o udruženju, rekao sam da sam dijete koje je nastalo iz ratnog zločina, da je moj otac srpski bio vojnik, pripadnik Vojske Republike Srpske, da je slovo moju majku Bošnjakinju muslimanku. Ispričao svoju priču, rekao da postoji takva djeca i drugi put kada sam otišao, jer sam već tada, to je bila već godinu sljedeće godine, ja sam došao tamo, ja sam već imao saznanje, jer smo radili ta istraživanja i saznali smo da ima djece koja su rođena iz ratnog zločina, čiji su očevi ljudi iz mirovnih misija. Iz New Yorka, iz Norveške, iz Italije, iz Holandije, iz Danske, I to, na primjer, nije odgovaralo u eno što sam ja to rekao. Stanite, ok, vi promovišete mir, vi promovišete sigurnost, vi sve promovišete što je dobro, pa kaznite te ljude. Ta djeca ne mogu da ostvare prava, zato što im roditelji nisu bili učesnici u ratu. Oni su bili tu da smire taj rat. Ali su vjerovatno usput isilovali, pa neće niko za to odgovarati. I ta djeca ne mogu ostvariti prava, jer njihovi biološki očevi nisu bili direktni učesnici u ratu. To je, mislim, glupost. Mislim, to je svjetska, apsolutno. Neviđeni. I takav sistem pravi razliku između mene i Marka, Jovana, Ajne i 5.10. Kao da sam ja nešto vrijedniji nego neki Marko koji nije dobio, nažalost, zakon u Republici Srpskoj ili Milan, nije ni bitno, zato što njega resno želi da ga prepoznam kao takvog. Pa, lepo si rekao na početku, ja mislim da je to taj produženi rat, da se na takav neki način sad... Pa mi se nikada nismo prestali boriti. A zaista nismo. I ovo što ja radim, ovo je jedan vid borbe. Jeste. Ti ideš da pričaš sa nepoznatim ljudima, ja ne znam ko meni sjedi u publici. Evo danas je bilo koliko, 50, 60, 70 ljudi na toj promociji. Ja ne znam da li je to bio počinitelj, da li je bio neki učesnik u ratu, da li je bilo dijete koje je rođeno iz zločina, ili možda čija majka je bila silovana, ili je silovana žena to sjedla, ili je na kraju kraja bio zločinac. Ja ne znam ko meni dolazi na promociju, ali mene boli na promociji kada mi dođe žena koja je preživjela ratno silovanje. I kada mi kaže, ja napišem neku posadu za moju dijetu. Jel si imao takav susret? Takvi, nažalost, to mi se dešava čak i dan danas. Ozbiljno. Jedna od promocija koja mi je najteže pala je bila Zenci i Novoj Kasabi, zato što u Novoj Kasabi došlo toliko žena svih vjerskih pripadnosti i Srpkinja, i Hrvatica i Bošnjakinja koje su silovane u toku rata. Došlo su na promociji, mislim da je bilo oko 300 žena je bilo, samo žena. Ta promocija je bila jedna od najemotivnijih zato što u Novoj Kasabi urađen jako veliki broj zločina. Osilovanja, ubistava, istjerivanja bošnjačkih stanovnika iz tog. To je malo mjesto. Malo mjesto ono pripada Republici Srpskoj. Nadaleko odatle lazi Vlasanca, Bratunac, Srebrenica. Zvornik, Brčko, Bijeljina i tako dalje. I na jednom promocija mi se desilo, na primjer, da mi je prišla jedna žena i ti tačno prepoznaš što je to se tačno prepozna, ti vidiš da li neko preživio tu traumu ili nije, da li je neko glumi ili je ne glumi. Kada ti kaže, možeš da jednom posvete za moju dijete. Samo da mi napišeš, ti si Lejla, ja sam Alen. Ja sam u tom momentu shvatio šta to znači. Što to znači? Pa to znači da je to jedna Lejla koja ima istu životnu priču kao ja. Ja po prvi put u životu sam se doveo u situaciju da ne znam šta kaže. A cijeli život pričam o toj temi. Ili dođe žena pa te zagrli pa počne plakat pa kaže da razumija tebe sina apsolutno. I onda u tom momentu ne znam da li je ta žena silovana, da li ta žena ima dijete. Da li je to možda dijete, možda bila osoba prije nego što mi ta žena prišla. Da li sam ja sa tom djevojkom možda super prijatelj, ali o tome se ne priča. Da li si ikad osjetio da tvoja bezbednost je ugrožena poradi ovo što pričaš? Nisam, to smo već pitali par puta, nikada nisam. Čak nijednog momenta, drugima je bilo to malo sumnjivo, kao ideš u Beograd sa tako teškom pričom, znaš, ipak je to Srbija, kažemo, dobro, okej. Pa znaš šta je bilo u ratu? Pa bilo u ratu, nije vše rat. Ali to je jedan od razloga zbog kojih ostalih 4000 se ne pojavljuju. Jeste, ali ja sam otišao na promociju Beograda, ja sam u centru Beograda imao ljudi u dragi promociju svoje knjige. Ja sam dijete koje nosila iz ratnog zločina i silovanja, moj otac je Srbin.
Moj otac je neosuđeni ratni zločinac. Kriminalac. Kako možete to shvatiti. Ali za mene čovjek nije. Za mene jednostavno ljudsko biće nisi i tu se sve završava. Ja ništa više ne vrijedim od jednog Marka iz RS-a ili jedne Jovane Jelene koja živi u Srbiji ili neke 10 osobe koja živi u Evropskoj uniji. Ja se ne bojim sve dok pričam istinu. Ja kada budem uperio prst, a govorio laž, tada ću se bojim. Do tada vjerovatno se neću bojati. Jer ja sam otišao u Podgorcu i otišao sam, u Zagreb. Ja sam sa svojom knjigom dobro došao bilo gdje u svijetu. Jer mene su zvali u Srbiju da dođem. Ja nisam tražio da dođem u Srbiju. A to je meni toliki pokazatelj da mi jednostavno smo kao društvo spremni da pričamo o tom isceljenju koje traje, čoveče dragi, 30 godina. A znaš šta je problem? Politika. Politika, svi oni koji su bili na ratnim frontovima su nam danas i predsjednici, i zamjenici, i direktori, foteljaši, ratni profiteri i sve ostalo. Dakle, nacionaliste. Ne možeš ti u ratu biti nacionalista i posle rata ja sam miroljub, ja sam patriota, ja volim sve narode na svijetu, do juče se podržavao, držao pušku, dobiješ neku nevino dijete, ženu, majku ili bilo drugog. Istirao s nekoga iz svog ognjišta, da bi ti uzeo nešto iz frižidera, 2 kile salami ili da bi iznio frižider, da iznostio da ga opljačkaš, nešto da se. Ne, pa to se tako ne radi. Samo je budala nasio da bude ovaj rat u Bosni i Hercegovini. Ja sam na iseljenje, ja kažem, imam razloga da mrzim, pogotovo Srbe da mrzim, ali ne mrzim, pa svi moji dobri prijatelji živjeti u Republici Srpskoj i u Srbiji. Ja se radujem što ću prekustra doći u Beograd kod svog Nemanje na konak, spavam u Beogradu kako bi otišao na promociju u Suboticu ili Novi Sad. Ja još nikada nisam naišao na otpor po pitanju ove teme. A osjetljiva je tema, jako osjetljiva tema. Mogao sam se priključiti, Bošnjacima i govoriti Srbiji ne valja i Srbije ne valja. Ja ne mogu dozvoliti da se zbog mog biološkog oca osuđa jedna čitava nacija, jer mi nismo svi isti. Znači, nismo mi svi isti. I vjerovatno nećemo ne biti. I bolje što nismo svi isti. Pa zamisli da smo svi ratni zločinci. Da smo svi kriminalci. Pa kuda bi to vodilo? Najlakše je biti nacionalista. Najlakše je reći ja sam drugačiji, neko je manje ili više vrijedan, ali na današnjici najteže je biti čovjek. Najteže je biti to što jesu. Ja bih vjerovatno možda mrzio, ili ne bih, ne znam, ali ja sam imao sreću što su meni usvojili Muharem i Edvija. Ljudi koji su, nisu ni religiozni, nisu vjerski nastrojeni, oni dijele ljude na dobre i loše i tu se sve završava. To je ta podjela. Ili si dobar ili nisi. Dosta je više podjela na Balkanu, ko je veći Srbin, Hrvat, Bošnjak ili Musliman ili više. Dokle se mi mislimo već nekome dokazivati ko je bolji, ko je lošiji. Muharem i Edvija. Advija, je li tako? Tako je. Želim da zapamtim tih imena jer to su zaista veliki ljudi. Oni su možda najzaslužniji što si danas, to što jesi, ono što kažeš, isceljenje, ja se slažem 100%. Ti jesi isceljenje. Ti si odgovor koji što iscijeluje rane, čak koji nisu nastale iz ratne zločine ili takve neke teške situacije. Ta moć iscijeljenja je univerzalna. Mislim da mi smo na razlike neke 500-600, možda 800 km, imamo nekoliko granica između nas, ali vjerujem da živimo sličnu, ako ne i istu realnost. Što se tiče korupcije, što se tiče politike, jer ljudi koji su upućeni u stvari u taj period kažu da to što se desilo u Bosni nije se desilo u Makedoniji od čista slučajnost. Nije se desilo u Makedoniji samo radi to što Srbi u tom trenutku su bili preokupirani s vama. Ako nije bila Bosna, to bi bilo najvjerojatno Makedonija. Rat u Bosni je počeo samo što je bila loša računica. Loš proračun. Oni su misli vjerovatno rače da počne, to će se ovako završiti i proći, ali nije prošlo. Reći Bošnjaci u Bosni i Hercegovini. U njima je bio uveden embargo. Ja sam tada bio beba, dijete.
Nisi imao oružja, nisi imao hrane, nisi imao vode, nisi imao struje, ništa ti apsolutno nisi imao čak ni oružje se odbraniš, jer ti je bio uveden embargo, a tebe napadaju sa svih strana. Ali su došli, Bošnjaci. Mi ovako volimo da se šalimo, kaže ludi Bosanac, pa se tu uzmu zazati i šta ja znam, fakat je to istina. Ali mi ne damo na svoje. Nemoj me dirati, neću te diram. I kraj rasprave. 95. godine, da su Bošnjaci ušli, jer su i tad zaustavili ih UN i zaustavili ih Rahmetli Ali Izetbegović i izglasano je to veto. Muslimani, Bošnjaci, da su ušli u Banja Luku, 95. Republika Srpska ne bi postojala. Jer njima je bio cilj samo Banja Luka se uzme. Mi smo uspjeli osloboditi Goražde. Goražda je jedini grad u istočnoj Bosni ostao na obali Drine gdje je većinsko stanovništvo trenutno su muslimani. Da. I tu ima oko 98% muslimana u tom gradu. Ostalo su svi ostali muslimi, i Srbi, i Hrvati, i Romi, i šta znam. 4 godine opsade Goražde bilo. Sa svih strana negdje nisi mogao da pobjegneš. Crnogorci su bili dole oko Čajnića, iz Užica su bili na liniji prema Višegradu, iza leđa su ti bili Pale, Sokolac, šta ja znam, od Fače su bili ljudi iz Fače, bili su to ljudi iz Nevesinja, iz Gacka, tako da si ti bio okružen. Ti si bio u enklavi, zatvoren. Jedini izlaz ti je bio neki stari put koji su oni nekako probili kroz neku šumu da bi došli do hrane i taj put je trebao 40 km pješke u jednom smjeru. Da dobio hranu, da bi donio neku vodu, to je kao bila ta neka sigurnosna zona. Tu su ljudi umirali na minus 20-30 zato što su otišli nespremni na taj put. I taj put je trebao 7-8 dana. Znači 7 dana ideš da bi donio kilu brašna kući, da možeš svoju porodicu naredni 10-15 dana prehraniti. Moj Muharem išao na taj put. I Muharem najbolji prijatelj u toku rata što bio je nađen je zaleđan tu na toj površini, na lederoj plohi. Razumijete? I to je ostao jedini odbranjeni grad Podrinja. Jedini. Sve okolo ti dođe Čajniče, Višegrad, Rogatica, Fača, Pale. Ti nemaš gdje. Sada se zarati Goražde, ti nemaš gdje otići. I bukvalno u Goražde ti dođe što tiče federacije kao slijepo od Srijeva. Ali je jedan od, neću reći da je jedan od najbogatijih gradova, ali jedan od najvećih industrijskih gradova. Mali grad na obali Drine koji proizvodi naoružanje, oružje, municiju za NATO, izvozi se za Tursku, izvozi se za Ameriku, čak ga i Srbija kupuje, iz tog Goražda, dijelovi za Ferrari, za Porsche, Aston Martina, to se sve proizvode dijelovi Goražda. Sve, preslake za golfove, šta ja znam, čepove, radna odijela, to je industrijski grad. Sad ću reći jednu riječ, uzdurma. Jel znaš šta je uzdurma? Ne, prvi put. Uzdurma je znači kad imaš sve. Kad upadne kašika u med. To je bilo 90-ih. I ti to sve uništiš. Zbog čega? Sve si imao. Imao si kuću, imao si posao. Moj Muharem je znao prije rata da odje 2 do 3 puta godišnje na more. Da odvede svoju djecu, Jasmu, Almiru i svoju suprugu. Da li u auto ili u autobus, jer je bilo tih organizovanih puteva i odu do Crne Gore. On poslije rata nikada ne mora otišao nije van Bosne i Hercegovine. Ja ne znam zašto. Ja sam svake godine ili u Crnoj Gori sam, ili sam u Albaniji, ili sam u Grčkoj, ili sam u Hrvatskoj. Svake godine mijenjam sa porodicom. Moj otac nije, zato što ne može da priušti. To je da nam je donio rat, siromaštvo. Mi smo dobili podjele i to je to. Plate su nam mizere, najsiromašnija zemlja na Balkanu, najbogatiji ljudi na Balkanu žive. Mi u Goraždu imamo, vjerovali vi meni ili ne, oko 20 milionera. A 15.000 stanovnika je u Goraždu. Milijardera čini mi se 7 ili 8. Pa kako se onaj koji je držao pušku u toku rata nije postao milioner, majko? Kako mu to može? Kako onaj što je švercu duhanu postaje da je milioner ovako preko noć kupi jedan stan, pa drugi, pa treći, pa borove. A onaj jedan poštenjačina što je otišao gore sad da odbrani ono malo kuće što mi je ostalo od rata, nema ni priznanja, ni zahvalnicu nije dobio što je odbranio svoje zemlje, što je odbranio kolegu, što si bio pripadnik, šta ja znam. Nečega. To bi moglo možda u drugoj knjizi da nam kažeš, ako stigneš, ako doznaš to ikad, ako dođeš do taj odgovor. Jednu ću stvar da kažem, meni je ova knjiga donijela toliko nemira. Nemira? Da. Toliko nemira, toliko upoznavanja i toliko stvari koje nisam znao uopšte.
nisam ni mogao da slutim, nisam ni sanjao da će mi se dešava, da sam poznao porodcu od strane biološke majke, koje smo objeručke prihvatili. Jer moja majka je rođena u Ukrajini. Ona nije iz istočne Bosne. Moja rahmetli nena se udala za dedu, deda je bio iz Krajine i onda su oni došli nekad, čini mi se oko 70. godina tu u Foču, možda nekad i malo kasnije, zato što je nena navratila dedu, dobit ćeš posao u rudniku u Miljevini, idemo raditi, dole su i moji, imat ćemo sve i deda je došao iz Krajine. U Foči nastradao. Majku su mi silovali, tetku su mi silovali, nena je umrla od tuge, dedu su mi zaklali tu na Čehotini, pa su ga kasnije zakopali u rudniku Miljevina, u tom rudniku gdje je deda radio, kao bio je šef, čini mi se, da li vozača, da li upravnog odboru, nije ni bitno. Došao je da osniješ tu život, gdje su četnici zaklali, ne zna se koga je zaklao, ne zna se čak ni gdje mi je grob, jer su ga tek našli. Mama živi u Americi, ja sam odveden su svoje mame. Preživio sam to što sam preživio. Borim se da se bilo ko drugi koji je preživio ovakvu istu ili sličnu životnu priču izađe iz oklopa žrtve da se postavi kao borac. Jer mi borci u stvari jesmo. Niko od nas ne traži sažaljenje. Mi tražimo poštovanje, razumijevanje, tražimo empatiju. Nama na Balkanu treba tolerancija. Mi moramo toleranciju jedan prema drugom. Ja treba da poštujem to što se ti krstiš Bogu, ti treba da poštuješ me što učim Fatihu ili učim nešto da se to šta ja znam. Trebamo poštovati te razlike i onda će nam biti mir. Ali dok nam je ovakva politika, mi smo na Balkanu svi jednom koferu, ja sam ovako muti. Možda su izvukli Bosnu pa rekli bit će rat u Bosni. Šta su to izvukli Makedoniju? Da, upravo to kažem. Jedan je čovjek držao kompletan Balkan na dlanu ovako. Pokojni Tito. Druže Tito, da. Moj Muharem i danas ne može da prežali tog čovjeka. Ja se Tita ne sjećam. Jer da. Tito je umro i rođen je i umro je prije meni. Jugoslavija je bila prije meni. Moj Muharem ne može da preboli tog čovjeka. Kao da mi umro njegov otac. Mi smo, kaže, imali sve. Bilo je, kaže, krize kada je falo i hrane i nafte i svega. Ali smo bili mirni. Nije bila razlika između nas. Tek je, kaže, oko 90. i 91. se baš počelo zakuhavati. Četnici, balije, ustaše. Odakle ta terminologija hoćemo mir, o čemu mi pričamo ovdje? Da, i ljudi kad kažu da pate iz jugonostalgije, najvjerojatno misle na period u koji Tito je vodio Jugoslaviju, a ne period nakon toga, jer nakon Tita sve je počeo da ide svojim putem. Tako da želim ti puno snage u ovo što radiš, jer vjerujem da će ti trebati. Ti si zaista jedan isključak, ponovo ću riječi isceljenje za puno ljudi i na ovim prostorima. Hvala ti što si uspeo da dođeš i do Makedonije. Gdje ljudi mogu da nađe knjigu tu u Makedoniji? Jer je imao online, recimo. Online je trenutno nema. Trenutno je u fazi prijevoda na više svjetskih jezika, tek je prevedena na engleski, prevedena je na danski jezik, prevedena je na njemački. Čekam sad trenutno da se sve to fino poklopi i da se krene u štampu. Radi se na tome da bude prevedena na norveški jezik, bit će prevedena na turski, italijanski jezik, prevedena je na perzijski jezik. Trenutno se prevodi na kineski jezik, tako da mi je to nekako globalno, nije više to dječak iz jednog rata malog, nego je to postao globalni problem, zato što se ta knjiga traži. Ja tu knjigu nisam napisao da bi je prodavao. Ja sam pisao spiske, ovako uzeo neki komad papira pa napišem nešto po sjećanju. Da bi svojoj djeci pokazao kada porastu ko je taj Alen Muhić. Ja sada pišem ovu knjigu jer ne bi znao napisati. Ja nisam pisac, ja nisam književnik, to toga želim da se odmah ogradim, jer mene već počnu da me zazaje da si pisac, kakvi si književniče naš, ili kaže pjesniče. Da, ba, popusti me bogat, ja sam pisao ono što sam najbolje znao, to sam znao da emociju pokažem na papir. Ja nisam bio siguran da li tu knjigu smijem objaviti. Ta knjiga nije nastala iz mržnje, nije nastala iz osvete, nije nastala iz nekog hira, nego jednostavno iz potrebe, zato što sam radio sa Slađanom Lučići, kada sam radio sa Mladenom Obrinovićem iz Hrvatske. Oni su, kada su pročitali te spiske, rekli su možemo li prepisati na tamo pa ti da pročitaš. A sam rekao, ne, ja ću to da odradim, ja sam napisao. Oni su samo te neke gramatičke greške odradili, lektorski dio, i onda su oni meni što štampali i poslali. I nakon toga je trebalo 4-5 mjeseci ubjeđivanja da se ta knjiga objavi.
I ja njima kažem, pasite, to je nešto moje, to je moje intimno, ta je knjiga namijenjena za moju djecu, nije namijenjena nikome drugom. I onda nam nekada su objasnili iz trećeg lica kad ti gledaš, pa kaže, ova knjiga može možda pomoći nekome da izađe iz zone komfora. Može neko progovori, nekome će, kaže, pomoći da kaže, ok, mama, ili trebamo popričati, pa nije to tako strašno i tako te stvari. To su bila dobre smjernice za psihologe, za ljude koji se bave traumama. Kako ne? Mene kada su nazvali sa univerziteta u New Yorku i tražili knjigu da se prevede na engleski jezik, kako bi oni pomogli svojim studentima psihologije da rade magistarsku odbranu na ovu temu, oni su rekli su jako dobre smjernice čak ljudima koji se bave traumom, da pomognu da izađe žrtva iz te zone komfora. Ja nisam bio svjestan što sam napisao. Možda nisam čak ni danas. Mene su nedavno pitali, kaže, pa koja je prevedena ta knjiga na 7-8 svjetskih, kaže, jezika, neki su važni, neki su manje važni, ali je prevedena knjiga. Kako se osjećaš? Ja kažem isto. To me neko, možda je to nekome veliki uspjeh. To je meni moranje. Jer ja sam navikao da tako funkcionišem. Što se malo prije se spomenuo Ugandu i završio, neću više pričati, ovo sam baš sam otegao. Što tiče Ruande i Ugande, drugi dio filma, Stupica nevidljivog djeteta, kada je izašlo u javnost. Taj film je prikazan u Ruandi. Uh-huh. Od 180 prisutnih, jer je rađena tu anketa tih udruženja koje su bile tada dječaka i djevojčica koje su rođene iz ratnog zločina u Ruandi, oni koji su pregledali film, 79 ispitanika je prihvatilo svoju biološku majku da je nasuđuje nakon tog filma. Bravo se. I iskreno, meni je to najveći uspjeh. To je isto najveći uspjeh. To je čak i veći uspjeh i nakon ove knjige. Možda je čak veći uspjeh od same knjige. Pošto je impact instantan u ja trenutku. Nikada nisam bio u Ruandi, nisam bio u Ugandi. Ali menjaš ljude. A sam bar nešto uspio da promijenim. Onda mi je nešto. jako važno da se ne šutim, da se priča. To je jako teško da smeniš. Mislim, to je dlabuka trauma. To nije nešto. To je baš ono. Ali mi ništa nismo naučili. Danas gledamo Gazu i gledamo Ukrajinu. Nismo. I pusti Gazu i Ukrajinu. Gledamo ljude oko nas koji što priželjkuju rat i maštaju o rat kao o nekom mjestu gdje se mogu oni dokazati i ostvariti. I mislim da je ta Izvini, ja ne mogu da pustim Ukrajinu i Gazu zato što su rođena djeca nakon tog silovanja. Ti imaš sad oko 1000 djece koja su rođene iz ta dva rata. Za sad. Slažem se. Da je recept meni što isti. se tiče rat, onaj ko želi da ratuje, dovešćemo ga na jedno veliko polje. Nek se tuku do milije volje. A mi koji želimo normalan život, da odem kod Nemanje u Beograd, da Nemanja dođe kod mene u Sarajevo na sebi, da mi odemo zajedno kod jednog Marka koji živi gore u Banja Luci, pa da odemo do nekog Filipa koji ti je u Zagrebu, pa ćemo se vratiti do nekoga dole u Crnu Goru. Mi takav želimo život obični ljudi. Mi želimo mir i želimo slobodu. Ali ovo što sad radi ovdje se opet kuha neki novi rat. Jesmo li mi spremni za buduće generacije? Da li misliš da se dešava isti princip mislim da se radi logore? Priprema za novi rat, iskreno. Mislim da se radi kako dobra priprema, ali mi nismo spremni za toga. I vjerovatno bi bilo rata da ima više novca na Balkanu, bio bi rat sigurno. Sa tom predviđanjem ćemo završiti. Hvala za danas i očekujem da ne znam, da se ponovo vidimo, da ponovo popričamo i da donosiš nam radosne vijeste, da mijenjaš svijet na bolje. Hvala vam puno na pozivu i hvala vam na prilici što ste mi dali priliku da pričam o ovome, da još više ljudi čuje, pogotovo u Makedoniji, jer dosta ljudi ne zna šta se tu izrašavalo na Balkanu i ne znaju da postoji ta djeca. Ja znam da postoji djeca koja žive tu i na Kosovu koja se nasla iz zločina iz Bosne i Hercegovine, čije su majke iz Bosne i Hercegovine i ta djeca rasuta po svijetu. Nas ima svugdje. Nisu samo 4000 djece ne živi u Bosni i Hercegovini. Ali jako mi je važno da se priča na ovu temu. Jako je važno da mi nalazimo na razumijevanje, na poštovanje, na empatiju. Jer to je jedino što nam danas ostaje. Jer mi moramo biti spremni za buduće generacije koje nam dolaze. Jer buduće generacije nemaju usađenu empatiju koju imam ja i koju ima neka, šta ja znam tamo, ili Ljubica, ili Ajna Jusić, ili neko deseti. Jednostavno, mi smo navikli sa tim da se izborimo, da živimo sa tim stvarima. Ali buduće generacije nisu. Oni misle da je to bio građanski rat i okej, to je to. Mi moramo prestati praviti podjela. Sve da bude ti podjela, neće nam biti bolje, nažalost, ovdje na Balkanu i to je to. Moramo pričati o pravim stvarima
не смемо заборавити прошлост, како се не би опет поновило, така да мислим да смо тоа добро урадили данас. Био си савршен, хвала ти још едном и до неке следне прилики. Hvala puno na svemu.